kwensi abantu bakaba behanuza ahari ruhanga akiri hehe abo kushisha kwa Adamu na Eva ruhanga yeirahare no muntu rukundo yarahanga nyinji n'abantu be ekamuretero kwijuka endagano eyi yakozire na Aburahamu yasasira yatuma mwana we Musa atiroko oze Misiri wacungure abantu banje okuruga ahari Musa abantu bakatunga ubushobozi bwo kwebembera no kwanura abandi Nabi Samweli akanura Abisirayeli Sawulo niwe mugabe wabo wanyuma yahanura Daudi watorenywe kuruko warhanga Baibuli nayo nekigambaho omuri Samweli yokubanzi 17 Daudi akaita cha Goliasi ayakana hamanya kanumba abo kwisha kwa Yesu abantu bakagarwa ubushobozi bwo kwehanuza no kugambana ruhanga wabo omoyo warahanga kashuma abantu be revival yabugahona abantu bajunwa baburengeri obusinge bwabaho indwara zakira ebyo kutangaza byakorwe mukono yabo okwebaganisamu omubantu twaragamu hariho mu Yudaya ningo mugurika twahindura omuntu omo mu maisho gawe abo kwisha kwa Yesu abantu bakagarwa ubushobozi bwo kwehanuza no kugambana ruhanga wabo Nitsima Kristo ahabo musharaba akatugarukanisa na ruhanga wetu ebibi byaitu byonna byatwiwaho twahinduka bano mu maisho g'ishebona omukingo gwiguka twajwerwa omushana omusisi yakira twatunga amagara ahabo kwija kwa Yesu abantu bakagarwa ubushobozi bwo kwehanuza no kugambana ruhanga wabo abo kwisha kwa Yesu abantu bakagarwa ubushobozi bwo kwehanuza no kugambana